Ebicweka ebindi gavumenti erikwenda kutandika kujumburamu amajuta gando mu Bunyoro ne Kibiro mu district ya Hoima butyaba Bulisa hamwe na Kigwero mu district ya Bulisa hamwe no mu bicweka bya Masindi. Kasobani ko area ekwate bicweka bya Hoima, Bulisa na Masindi. Kandi side za Bulisa okwo na Hoima tukwata side za Kibiro na Runga, then tutaha butyaba sub county na town council, tutaha Bulisa mpaka Kigwera, then na side za Masindi. So tujja kuba tukora survey mu bitweka ebyo itwesere 2D size bit position tuyamba kuba tufuna ikirezi no kumanya amageta no bwingi na points konyini hali gali ekyo kimu hali ebyo bijja kwendikolwa okuba tutekera amageta agali mu kitweka ekyo kandi kuba tuyandwa current twasigikira hali ekyo current twasobora kumanya no kwihayo amageta gaitu. Obwa hati habarkwebembera okutimba amajuta bari mu ntebe kanisa zo kusindika ebyomo kuzumu okuchamya yaba amajuta gariyo hamwe no kuhamya okugarukwingana. Saveni tujja kuba tusika maraka ekitwesere sound waves tutakuba tunaga ingeri ya baruti hansi okwo nibutera nibutukia maraka amaraka go niko tukozesa kuba tugarecordinga tugateka mu system okutwoleka kike kiri hansi okwo. So niyo technology tukozesa itwesere seismic data acquisition. So niyo survey itujja kuba tukola. Emirmeji yona neija kutandika mu kwezi kwa munana umwaka ogu. Amanikyoka inyuma ho tukakoraho kitwesere environmental social impact assessment okwetegereza inyikara y'abantu n'ebintu byabo bike bituna kuteka mu nkola baitu guno mulimo tubujja kwa ni butalibaniza kintu kiona titulina kusisa kwa bintu by'abantu tujja ku bantu tujja kwetagambe kuraba mu itaka lya mataka g'abantu tukora survey yaitu so bantu batayiralikira busau kwiba ichu mataka g'abantu busau kizukiona omulimo guno guli safe kandi gwina okusisa kwona kujja ku bantu bitweka bino. Omurukiko rubagizireho n'abakuru b'obukama bwa Bunyoro ab'obukama borekera kutina habwe by'obuhangwa ebirya harutezo rwo kushishwa. Robert Rukahemura urukujunanwa habyo buhangwa mu bukama bwa Bunyoro nagira ngo enshonga yitaka naye yino kutwarwa nkankuru. We have also a challenge because part of the land is under the cultural sites and the territory. Then the other land is under communal land ownership in Bulisa unit. Now penetrating those that land management styles may also need further engagement with the grassroots people, but be aware of the economy also, because someone will purport that I'm the land owner, yet the communal land or the cultural site land. So I expect you to make more deeper engagement, especially at the grassroots. Bunyoro heine bicweka birumwa amajuta nka Kingfisher mu Rucikube hamwe na Tirenga om district ya Bulisa. Amakuraga gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto.